Krasić ima 1 na 1. Mislim da je ispred njega Gorman. Spretan potez Miloša Krasića, stiže u pomoć Dejan Stanković, dupli pas, moguće je centrirati iz prve, loptu izbacio Johnny Evans, Stanković u kaznenom prostoru, evo prilike za udarac, malo da Srbija povede. Bila je to najbolja prilika do sada na utakmici. Opet irski bekovi u kaznenom prostoru srpske reprezentacije. Brandt. Ovo je opasno. Četrdeseti minut, Cathcart 0-1. Brandt je izveo slobodan udarac. Pored Subotića bio je Cathcart. Lopta je imala takvu putanju da Brkić nije mogao da je zaustavi. Vode Irci 0-1 od 40. minuta. Kolarov. Ninković. Lopta kod Jovanovića. Evo šanse, Pantelić šutira, gol! 1-1! ...65. minut, Marko Pantelić poravnava rezultat. Dugo je trajala ta akcija i čak se činilo da je u jednom trenutku izgubljen pravi moment za šut. Marko Pantelić postiže pogodak 1-1. Njegov 8. gol na 37. utakmici za reprezentaciju. Ali daleko od toga da je ovo ono što bi trebalo da zadovolji reprezentaciju. Kamp. Na loptu kreće Biševac. Stanković. Ninković, lepo. Ninković. Tošić. Tošić, gol! 74. minut, preokret. Tošić je postigao pogodak. Imam utisak da je loptu šutnuo, a kako se to kaže, iz kolena. Ninković je nanizao 2-3 igrača. Tošić, nisam siguran da li je ona dotakla jednog fudbalera Severne Irske pa imala ovakav pad. Izgleda da jeste. U svakom slučaju prihvatamo gol kakav god da jeste, jer takve smo i primali. 2-1, 74. minut.